episode ne tie DL kasia bom ese kutu ese bebam DL News. Yamamo akwapa afitu mekane share yen e wo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no echiremu emfa ensemum yen sha kasebo na se emfiri awrahusemu e wa payment am enkra bato de kasebo pono so echiremu sem endrada enumre adeso ayeno no ewo apa west achem mensinim e wa payment am loli nkwanhyiasi emma nipa makoma miensa wono manyini omonyina hwere omonkwa emma mofra mienu so ka ho a omonyina ehwere omonkwa ewo nkwanhye ni mu a foforo pin so eprepra na enka ne kiremi sei na Toyota Hiace and registration number no eye GE 6187-22 ana fani pa yamma efri pokuase edna ne de akiremu ewa samankase ena edu kwantempon ne ba bi no ekofeli break ene wobo break ni kakra mfa ena ode kɔbɔ atwini bia wɔ hɔ mekira bridge bim ene ne kai bu fa so a adihye prepra mu makɔ bɛyɛ num de mu nyinaa ahwere wɔnom enkwa na dansini a ohun de esi ne den ede kwaku dosa egemre ene nsantwerɛfo kasa na okire mu sɛ enkwanhye ne de in fact ano ɔden na driver ne yɛ ne ho bia senka emno feli break ni kɔbɛbɔ ne ho maden a chinchim sia ne kakra na kankwanhye ya pare no nanso ansi why na adwen se wobo break kakra na bridge bia epen adesu police station ho no de ko bomu na ka ibu fa so a ade hia makɔ miensa o manyini mofra tu o munyina agu mafoforo pin so eprepra mekese o modam insanwam ayaresa bia empenifo eje wonom kwam na mekese de yade a adesu post for akwa mu nyina from a mekese yi wono ba kukuku eye mukura bia hwehwema ahodo eguso ekoso na nipa hu de esi nyina no eye me wafa ase kwaku dosa o ahoma no sutian kwa ne nchen kodi nkomo ne evidence say nkwanhye na esi ye no de no hu ye e de fa ho senior ma ha o me yo so na wa bo mo dire ya me adome ho ye pa na nso e boko empanifo se de okwa aten de oba aten de ogina ho no mo no ono ene atento dodo wona wa payment ma deso nkwanhye no de pa na hu se disi nam so nkwanhye ni si ye ayo mini abere ma mprempre de ma yetiefu ene awie na mprempre ami no ka de wa odi kan no eye saa na etini pepepe na mprempre ami no ka se so otufa awon krampompo ne matam na wedu adeso apoye matam adeso apa wa shakima ni na ni se Toyota Fish ni registration aye GE 6187-22 olodu afi pokwase odi eneni kire awo adeso apoye mantem odiko asamenkese na bra odu adeso police station wonu no na blake no otia blake no na blake ni enche afide so muje mu ma me kwan na taxi bi di nenim na oye na adwin se obe solve taxi ni kakra amfa ana odiko share bridge bi a awo adeso tesako odiko share bridge ni mu enamso mi no kase mprempren de mami nyensa bi de omaye nyame dia andika nkola no mu na andra bra ye bai na mini nkofo no edi nkomo ana ba ko kire mu se dabi tana ka ne bai se nya se taxi na edi na nimu dia na ka obetumi eden obetumi asofo na odi akogina share felicity bi awo boja se jansin so no obetumi akogina because of taxi na adi na nimu nti wantumi an yefi na odi ko share bridge nimu nti wuti edi a na esi o adeso apoye mantem apa wasakim eno no enti se no senior kwaku dosa wo hwe nipa hodo ewu ye na sade ye beto dwa se enimpanifo wo me ye miensa na mo France ye mienu no sa na ete no sa na tini pepepe ne bo nwa ho prapra ni de nipa be ye 4 na prai pa mu ye den na driver na nkasa no na mu ebu ayi ni na mu bu ye na ndra no mo de ni ko adeso yaresa bia na mo so da bia mo ntumi ye na mo transfer ko Sam hospital nti ye ka te de oho ona amuja ya hwesi a me no kase nebo amanyebo a fi oban de menti ye nebo se na ebeti bia no kan ke bedu nyume de meti ne ekọ wo ho nam dia amamo me ni aberema alright me na se pa na manebo a wo de asome ya wie yi ne tini
nyameka ho. All right. Odansini ohun kwanhia ndrada esiye ewa deso. Eno Upper West achem mensenem ewa piemantemu. Ne den ede. Kwaku dosa ena oto se de ohun na ndrada nyina no. Ode mu nkyeremu ede asome ndrada na ye wukuada. Ti se de etie bia no wukuada tuntum de duru hono ma. Ma ne nwanwa Ghana ne sia ne ye kono. Yento akase bo no so. Yentwa Kasiebone so na military officer no eka national anti-illegal mining operation secretariat 9 months no ade a watwa nananom ewo nsiede ewo abra omo hyan omutim enya akwanhia ewo ye oboase na military officers na ye ka wo de ade omo pra mu adinye pa omo bo omodian ade omo ko Anglo Gold oboase hospital sane ebe ya ombetimi akwaje ayarehwe ansa na omo de omo akoye oboase government hospital na akwanhia no esi wukuada obubu obosom ne de to so dunkron ewo mfimpimienu ene aduonu numnimu ewo abra na omukoye operation abra omukọ oboase ewo abra omuwie oye operation ewo nyantrem awa illegal mining no ekoso ewo honom na odansefo no hu akwanhia esiye no edituja echiemu se ade a ehyen no ebufa so ewo nyagirem community no ede kwa airport road ni so a chese ye military officer ba ko account de watwa nananom ewo nsiedo emu nan eprapra emu adinye papa na yade omobomodi aso mu ye operation ede afa illegal mining ne ho na nipa no hu akwanhia no de si yo no ne di okase botwetwe nkomo no de nsem say ede tuja mre ya mobe 3 to 4 mo na soldiers for me things am na 4 makoye operation ewo ka oboase akatechi eso because akatechi eso a ewo oboase surround anymore na we am koyo operation no mo ba no mo ka no kunya accident ama isi amika say nipa ba ku de soja ni ba ku de mika say on kate asefo asase ho na nipa 9 so e ka ho so de things o mo prepare ma isi ano ye de mo ko Comfortnochi hospital nti isi a news e wo oboase sisi no say soja ni ba ku de ho na tuyem wona wo ama just isi ano oboase government hospital yeah, I think they are guiding Ifuno, Senabe Bia, Echinano, and once say Bia, no Betimaka. But Mamma count the Trina count the Domoko or Kumase, a G, na a Corese Bia, every Fefina on Waterman. Preshna, Galamsi, the Galamsi, I can say, climbing Galamsi, a climbing Galamsi down. DLFM 106.9. Pano, dear, things and yet. The speed more normal day, but now can't kunya moka kunya stand now. Ukra lucky say ubi and probably the good peers one car. I can nipa 9 there things and give be a key yomo. Ene ya uti ye dansefo no ehu akwanhia esiye ewo boase ewo abran military officers omo national anti-illegal mining operation secretariat 9 months ho anode ne nsem edituja. Chandra ukwada tuntum. Anya kura nipa be de say ensia ne koye anameboa. Ensa de so de ne 5. Mpenifo tere na mofra mi no. Ana sentimentemu. Military ba ku team. Sisi amosi ba bi da kura de ya me ya adom na say ebedru ni me na mote ase na nyame na aye. Ti ukwada tuntum. Counting down. Yo. Yanto akase bo no so yanko so anyire mu ewa sentimental na nsem efiri ho ba in fact ani braba. Ene ani bra has campam. Na Ghana for beka ya be na wotwe ba kontem ni ena mentemo asema na homene so kakram awa sentiment no ebra Ghana mampeni John Dramani Mahama ba ye no se dapi ekoya nipa bi adufuru penti wonom atuom ho agu oman Ghana ensuom eye etufum agudie kwati kwan so beka ne say illegal mining ena no achi nso kura no wo hwe na kwaya hodo atwa ye ho ahye nyina nipa atu agum ata se obi omgakobọ nkoto etu galamsi ye no ne say na amen ese ya tena ye nti ompene okwakwati abejoko bi de da muso ne yam 9 months omomba banje ban se be boa na galamsi no ebi ntumi enkoso o man Ghana mantam ne mense ne nyina mu na akopiem odadwen ahona ne nkronkra hodo aben oboase a 9 months mpanifo ekopene ne ntokwa pa ya galamsi fo kwotwe won mo so mankwanhia siye ena o man Ghana mpanifo se de bi no ne se na amen ye bom ho be na se mbedi nsem hunu mo mmodin ade asojafo ne posifo kwotwe nkronkra hodo a wo oboase ne patem de dadwen krei Beba kokura nka ubutu agya bia so mpa na ya chew chese ne wono yire da na ya be chew mema ni nyina san kronum na no ena ndrada adehye mo dadwen wa sentimental mu ye fra mo say a grip woman from dadwen ene mema ni bi akwa yo ye kire
Aquastom Kumasi Central Prison. Echiri mi se nimpa bia da omoche no no omunya no. Galam se o man to be. Omada ebi kura chechire ni ebi kura no na ye hyenkani a waye na dwuma obi kura tu kwan akwam no ne afi ni wapa. Na mache no. En man se na amen. Intendo da oye kire koso nyasem kuma. Wa mu kire mi se Ghana mampani John Dramani Mahama and afi so Environmental Protection Agency EPA mpanifo omosere mo ada. Munya mlante mama ne akromfo afakro no mu obi abakro no afo mu nyina no mu de na ekosoi obi akwedi ne nsam hu na ma bachi kromu ni nyina ade na moyesa de mu ye mompe wa mu kire mutumi kwachi nipa mako amoye marema aha miansa ne adoso mienu 372 aden mudo mu kompom kopie mu Kumasi akoti bebre na akwa kire mse wa munya boni bia amanya hwe na mutata wa mo sam na mlante ahodo bi a wanom kasa ya kire mse omosokra ya chi omubi na so ne ko pa ya dum omaja wo nanso womoto aba eye campaign e de magana mampani John Dramani Mahama se womra no fansa kire mra Ghana wankasa wo meje Ghana moto sabe etutrafo okrum Ghana man ya tim sabe kabina kabia memo ne yebuei enya sojafo man tiade mampani ya maka so mopa na wonom eboa ejoma ya mistake no emi kwa se omuda so da ho oso mu ja mo eme ya so o share video na on ja mo ko mu fie because o me innocent me na me da 4 o'clock na me don no be bo me punu mu e na mo ya na emi me me hwi me no mo aboche me no mo hwi me dia so to ha na me sa dia so to ha but that police no ma fa me do e no voko me ya chi mi bi kan ho ba na mpese me ka jejo mo ama se won mma ya mu gu ha ya sesi o mo ejuma yo o ma ja o ma ejuma ba ha wa be chi okrom be ni nyina kan intelligence ye ejuma eni kwa so obo krom be chi be ni na service ebi me nurses ebi me teachers ebi me truck drivers wa be chi o mu nyina intelligence be no use yes ade no ma ti se intelligence mu ni o mo si jakwa Richard jakwa na yes ade no o mo jai ye ntu abojo mama amajo wa so be motivate sa o me chi okunu mu ye mi mu tuntum abra evidence bi ani evidence be no wo che se asu me fi so na ye ni pa 372 amachi o mo no ma try ni pa ba kokora se we kan obi o mu tiri che ni pa ba ko se ni pa ba ko we kan obi na ada bo no be na di Ghana ehye so ya budu democracy kabila ni kabi so bi di bo no kura na wo twi ni kura na so money time and for lawyer no no je na sem ya besra bae ye ni ya de ni Excellency John Dramani Mahama say ya palecho ensa da say mkutu degu form eni asema batadwe ne mpatam go boa se ne ye nsagu form ye nsada nsayam we ye marama hoto amu kaka adwama nyamiatom wo mafiri wo madansi die ni eho cha opa na omde atodwe ne wachi no enna wo mamka bi mo ye ma e wadadwe ne mpatam ekire mu se emra na asrafo na posifo be chiche wono no na bi wono wa badja chesejai eda wada hwe kwatere kwa ohu ena asajafo yi na posifo ba yi no mamode ato torch e de ahwe makosi akumam aba wombe bodua pa visade omda yo mayo mo ya mo chiche mele manyina afi kuranum enkokurafo na mrewa mabo mo todwa chiche o munyina de ko bone ba na o maye o mu kire mu sei yanka kira ba se ne ennam so ma chiche mele nyina afi kurom nti akronfo atosho mo so wi am dane dada enti aban si wanya mama makurom a asema be si Ghana no ebe ya sefem enya dey ko mo fa so be tie kwa enya because obi on ye omu be wura da ni enhye he no ma to chi he ye di ye to ni ye da ja na omu di ebe he ye de be pa to form ye di ye to na omu hwe ye wo ye de be pa to form asoja fo no be chi yo onu ma mpa yi ma akwan yo ne na me nyem na me ye free bom na me ye campaign ma edo mama na me nyin ka ye fo ba na ma no ama na be titi ye ma ko gu me do ma be gu wo nya hwe wa kwa wo kira ba wo nya wo hwe watch akora ni duma ba betu enna ni wiko adai wo pesa ba tan ye ni le kunu mu ni ya dofo ma cho ma be gu no se bi yanfa ahoma hye ye ko wa na wa chia se bi abodanfo adai ti na wo se basa eju ma panini Mahama ti o tie ya ye ndi na tem ye kokoro mo ti we eni ade to abane ma no ye ko to degu fam ye ni obi a ye ni da so nyina ne papa we a o hata so ho onu na wo Mahama wo ko hia sa papa we ni nyina ye di ye nya to ne so se kula ni pa ye bani pa enye sa kwa ne so na wo se mo fa e di che wo mo obi a wada mo be che no mo pe so mo ye den obi jina kwa ho na mo be che no ada no please ya do ho a we ho se papa panyin bi atawe box and punch no e man ye to ne ma wo no e mu bi na yi ni kahye e de ma papa no chechire no wona woni ye wanya wona wona ye wanya e bi de no so owo mo BP ye ka se ye na ni bi kwada so hospital sa shock no mu nya no o mu firi ti se na ye wada jene ye ka me se ye pa wo che ko to je egufam ye ko mi ye nya ba me de
enya mani bio moko me amigina me youth committee member me mechi for nyina ye member mo nyina gu sisi amene mo kase ni kwa na maka o last week ye wa na wa be si krom me oba de na kokoye mo che member won krom nya awo be si so sesi ekira ye nya pade ya ye si ono sisa no sisa ade obi ati se be me bia ya dan eni krom o ye mo nya bone ye mo ni mo hwe eni aba be chi wo mo ye nya bone ye ni mo hwe we eye ma wonom ewo dadwen kura dua ebenyo boase ewo sentimental mo chirim se Ghana man panin fa de yakase wa ye bia jai yankase wa ye bia to aso melema wa cheche omu nyina asa ne ja wonom ente se mbepo moto ase wo fom ne dua mbebo mo no enya sem kuma ewo mayim Yantoa Kasiabone so na imebuna ewo oman Ghana mu hwe nipa dodo ewo oman Ghana mu anachese mebunu no ebeye 60%. Na emom se kobasa omomomode anom fan mu ho hya kandi sem adwuma ekoso ewo abamu ene omompoten ma ya na sebi omotwetwe omho kakra. Na wo hwe eye mebunu dodo ewo oman Ghana mu ya de bia kosko mu wonimdie ye pawapa sanso anomo wa hoden sonkron betimi abomoden a som de beye adwuma so munya akwanya na betimi abo amampuntuo etimi abo oman Ghana mu na ye national youth authority for amu asante mantemu ene MMDAs for epeso mo nsesa sane niema ekoso nintino omabomodin aye NYA youth leadership fellowship programs omabomodin ahweso mbema mabunu no etimi ede omho ahyem sane beyom betimi atete wom na ohwe mabunu beye 261 omuyi free mensima hodo eno asante mantemu ebomodin ede omo fantete mu sane beyom so no maho ode om betimi di aboa ewo mo mensi nim anampo sese ekobase NYA for hyeya ombetimi ede omho agim na yade omabomode ade mabunu no etimi ahyem yomne samchofo etwetwe nkoma na George Owell Amponsa ono Ashanti regional director edema NYA edi tuja echiemu se wo se omubomode anom di mabunu no edi shomudwumedie mesanse ehu hia pamfaso bebre na na wo so se kobase mo sigina ya na se mabunu ka ho a ebua emampuntuo etimi ebaso ni se mo ase de munim se National Youth Authority foremost youth organization wo Ghana ha aban ahye ne se ontete mabunu no develop mabunu yenwuma bidie no bebre na koso a ye hwese mabunu mpuntuo ebekosoro ebi ye nap ye ebi ye ne our district our development ye ne district assemblies ne ye sebe ya mabunu benya twaka na obenya ometimi aka afa mpuntuo ayekoso wo district but authority na hu se saa niema we a wo ye nyina no wo ye mabunu no nti ba se wa empower mabunu no ana wa tete omu ya sebi na ayese wo konsu agu kentem na egu fom ti o se ye empower mu na ye mo mu timi so ade na ye de mo mu no mu yi enu ti na ne ya gada youth no se ye mo mu entete akandifo ho entete sebe ya wo ne community ni mu a se National Youth Authority mpokura nya ma ho a because ya tete na ya empower ni no atimi fa youth related issues and community related issues no ko pe ho akande e de hwese obeso problem ni giri se ye koso ye sa ebeboa Eniya wuti George Owell Amponsa no Ashanti regional director edema NYA na nuachi ana eko eshen ono head of human resource ewo NYA editu omunya dwumedie no ho tete amfaso se omomomode anomoman anenye anibresem FM awom no momomode se omode tete no ebeye adwuma fellowship program yi ebesi mebu no especially omom ye leaders no esiesi omamo nimdie bebre a omobetumi di aboa omo ho ene omo anyonkofo ewo omo crew ene district a omo mu ye sa fellowship yi se ne be ya ye hwe ene no ye sanhwe dachin so programs issues in BT say AI and digital literacy ni nyina ye de chrom send be ya umbetumi use mobile phone ni internet use no e dia build DLFM 106.9 communities Eniya uti ye ekwa eshan no head of human resources at the National Youth Authority
na ne krakra mu ana nipa baako no enya ntete anim mfaso Zenudin Abubakar no efri Otafo enso ekire ni so adema National Youth Authority for so mama na kwenya no se emebunu susu no ebetimi ebenya ntete no mo so no se koba so mbeboa amemputu aba omanga ne mo a omo so no ebetimi aboa yara edom ebechia na de omwo omodoso no definitely they have the power, but here's the case no Ghana no ye mebunu no ye 60%, but how to deal with and I say power no dey na be no aye adebe o enti no with this kind of seminars here NY eyama ye behu ye mfaso ene ye hoden a ye betimi aye ama oman no atumpon akonenim, but enkoba ne say enam say ye doso enti no na ya ma mpenyimfo no ayusu ye e de aye adeboni bi a at the end of the day no and in the nearby future na beba be ko etia oman no enti no with this seminar dey ye da omo ase ne sa seminar we omo yama ye eni ya uti ye mebunu ni mu baako nyantete efa NYFO program omo ye friend Zenudin Abubakar na manibo ye nsem twoni samofori buatin ana difra santimantemu ebesomye Yanto akase ebo no so na ye momfangura mu ewa Ghana mampeni John Dramani Mahama Kache na ode smart twa 18 se mikese de yade am ne cabinet for atimi agya tumisem wonom emfa public tribunals bill emfam na bonte be boa pam sebe ya nipa bia da bebo de tirimopo se ne galam sei obetu bi Ghana bebo awura folesimi yakwa yema ya gya to hono bebo awura makutufu magudi akwati kwanso ene wa chensu ya tena ye ne nsuo mbesima kutu galam sei die emra na meboa na ntentem so haroso na nipa yemfa ne kogya man na mra ene no enye adwuma pam na Ghana mampani echirim se sa public tribunals bill na eba no ebeboa pa na Ghana mampani na ni bedi ya bedi se o man Ghana ya tena se ema yensuo nyina sei yakwaye nyina se ne ekwefo nya asase bedi ya mfansi kuade a otena se we nyina kana mompa otu a opeso boa na galam sei no eto etumitwa ne yebo ya tena yensuo ene yakwaye ho pan e wo maikanam Ghana mampani John Dramani Mahama e de said to jamra Christian Council mpani for kwasra na o mampani akachi Jubilee House ena Ghana mampani chirim se ene moto wotoi opeso boa ne so bi etu kwati kwan na mo bi ekotu galamse wo magana mu a ententem so ene ahohar so ye de ne kwa hono ma tentem a quick ne ye de na asem pa to pa ne ye de na sen Ghana mampani chirim se ne ne abrese krodom obekọ so asre omom ka bi omonta nachi na ne monto wotu no nyon nko one environmental distraction perform bo o my Ghana ye natana ye ho ba no okabom obeboa pa se be ya nsase ye se no yensu ahodo ye se ne yakwa ye se no etobetumatwa e wo man Ghana mu. And so I get the reports every day. Every day you find galamsey pits, people being arrested and all that. Another problem we have is so far we've arrested more than 1,700 people. The courts to even process these people is a problem. So many of them we've been forced to grant them bail. And in some cases, when you go back to look for them, they've left the area. And so one of the things Cabinet did the last time was to pass the public tribunals bill so that we'll push issues to do with illegal mining to the public tribunals, because they would adjudicate faster and let justice be seen to be done. And as the tribunals, they have a judge and then they have 4 other members who either have a legal background or of a certain level of understanding of the law. And so if that comes, we would be able to process, these cases against illegal mining even quicker. Eni awoti ye Ghana mampani John Dramani Mahama. Yentwa kasiabone so na ahemfo timemifo ene adwadifo mo ewo agodeke eno biaye bia fuomudwuma ekoso ye pa eno ewo Afram Plains no district nima omodi adesre ede abeto abanyanim sanso na Volta Lake Transport Company for say omomodin na omombehwe omsane ebeye ye asutire no eda Volta Lake ni so no ometimi SSC ede amawom esanse bosome baako ne yade a etimi aseye pa no mo mutu kwan edefensuo ni so echema sese de hu abompa esanse ne aka wonsuo ni so a no no mutimi di twa edifra agodeke edekọ ye kwando ewo Volta Mountain nim no eno no ayakoduo pe anesi so achese hu aya na bia bom ye pa esanse sekoba so mutikuduo nim na sensuo no kra so chebo na so omugu nsuo nim sisi ana eno so no monkwa abeda sayem nti aban emmomode ano nye bibi emfa emma wom
no obi a wa Ghana bia enim se ba aye Afran Plains ya ade honom no nnuano etimi koso ye pa omoboa aye oman Ghana esan se honom nsase na wo no so kobubọ modin atimi edua no ba ye etimi efifi ye pa eno aboa ama Ghana sikasam so no etimi ekoye nti na ye adwadifo ene aye akuafo a wo honom e kire se omomo modin na omombeboa wo esan se koba se omu twa nsuo no edi nnuaba ni bia na ase nnuane ni bi edi akọ aye krofofro so eno benya na chese no so abaye how edi amawom into momomodia no momehwe wom no muchema eye sutire yo mampani John Dramani Mahama ane bebia no edi mawom ewon fimpimienu eni dunsianim na yebosome bakuntemi de yade a ni netimi ase no namso momuntimi entwa nsuo ninti no omomomodia no momehwe wom mesanso omonso no monkwa edesan mu Basese no yawa ahohiahia mu ye den papa ene say jumadie titro edi wa Afran Plains no ayekuaye ya bre yakobo bisia free bank ayekua no nyame ato nsupa guso aban no mpaebo aba okwani bia wono ban woni dem ne warehouse man beba beto eni pepe togo fepe aba beto water region fepe aba beto ne man obeto aba den dia kwan ben so akuafo su bank for dan wo munyuma asɛn atofo so akadam ni nyina gina pantui enukura yewura Muhammad bae no pe pantu a ne hotua no eye dwuma ekoba fine na so maintenance ania moae asesi ameka sei pantu no akadam pantu no ne sihoyi adwadifo na aka asoje yes yewura Muhammad nam no so ma pantu bae se won kai ede kai de wayo pantu na e wa ha no ede bia ne na ase ochena na problem aba ntini ntimi yusu eno nti enesi ye hia ye pese ye ma bo Water Lake Transport ene Ghana for ne aban se sa semi high empire pese ama dwumedua ye ma me no ma motonton niema afri kwando ni agodeke bra Afran Plains no ene kuafo nu ba ne nyina aka werem because obi ama mbeto ne esaka ho ne se beye mfie aduasane a nipa oha ni aduanan ewu o sansuo wesu o boat accident eno kura ye nipa ye di o akan wom ne ye hu omde entimi nka ho asem nti yesre omampeni John Mahama ono ana de sa afere ibre 2016 otna asokura ko kwando na se fere no ewu ono na be wa babi apantu ni lande nya sa anka pantu no ba no aka nso no so ontibi me lande e ma na ensi wa ya be several times so still ye ni babi lande imamene de o ya de pa pantu no asai asa mu siesia na mu sa de betu nso nani na asai mesiesie na wasa de ba na yera na kokue odambai enti ama ye jodifo ye wa ha no ama ye ho chie pa ye pantu ya asayatu a ebepem ne enya adwuma yi enti sisi amene mo kasai wo hwa boat na almost 1 hour journey on the river ani ya uti ye eyetimemufo omowo Afran Plains yentu akase ebo no so ne yenkoso anyina mu ewa pie ye matanim na ye free eye agodeke ne de akire mum ewo pepiase ene no egwom eye kwaw east mensenim ewa pie mantemu na de hye ede enkata akoma Ghana mampani John Dramani Mahama say ene emfie pi ni ene kona motemu no eboro be ya emfie be ye duni akira woni mu ne hene ohene bia ne kronum ene krona da ho no mo saa na obi de ope wo kronum ene no sente ne empuntu na asomdwe de ne homba monsem ba kumpo eni kwa pepiase ahokyera ba na de hye kyerem se mikese de eja ahi ato anyina boa omudua ho ahum ento mu hina mampanim wa mu kyerem am emfimpim ne du 9tem ena ahokyera ba ye free se 5 penso ne ba nyina no enya de a wono manya hene ewo kwa pepiase na eye royal family ade hye a wono mu di ade ewo kwa pepiase kyerem se Ghana mampani mikese empuntu dwuma abo no mopa se de Johnson abo akokwai enu mponten kwada nche no enipa bi wono mabakuro num etutuo se yia mu de tu aba na we yamaso na pewu na we yamaso se pewu adan yehu nipa woni ade ewa kwa bepiase in fact Ghana mampani wa mo a ade hye enkwada semu na mra mo de petition a opani pa no yakasamafo ade mana nanom anafi so aba hima na ade hye mo kwa bepiase esan krata ni den ade Mr. Owusu Mark apew ekyerem se yim fat enkontati bentum epodujuma ni honom ayerse bia bobo akwa nyina sai
bibia nkɔ ene bibia bampo te de adroi de Ghana man pani John Dramani Mahama kwawu pepia sade hye kyerɛ mu sɛ ɔmo hia wo mo a ba modin na boa na kweyɔ mbefa so betumi sɛ hin no mu sɛ hine na ho ba mmɔnsɛ mo nyiri wɔ kwawu pepia sɛ no wakyɛ so putudwuman a mo yɛ omiamia hodo yi ebi nkɔ de sɛ de asetenam ayɛden ɛde ma wɔ nom yasi amahunu nyinaa ɛyɛ de ba besi na na producer otusu mienu ɛkɔ ne krechi 12 years ni mfihia du mienu no yehu bibi papa bia nkuntuo bia aba pepia se krom hɔ oba pepia se a ohunu efura bitifi ramsia ɛde ba pepia se ohunu sɛ de kwan na yɛ akɔkɔsi state farm efri state farm ɛkɔkɔsi buku a ohunu sɛ de yɛ kwan no ɛde nkania ɛnyina sisi so fine efri sɛ sumdwe ɛwɔ buku a enti wɔn ayɛ kwan no ɛde nkania nyina sisi so anadwo 12 midnight kwa bitma fa kwan so pede pepia se akwan ayɛ nkuntuo bɛn ɛna aba for the past 12 years. Eno ene yehwehwe. Yan ka bibi te say university na ekoso yi. Faculty of Agric sabre ne ke ohene ba ko a kamika say ko bia na na ho ne ba for the Easter e de soso kro na sene. Ne ye bribi na ama akoho no ana say pipiase man hu say ye bribi. Pipiase ayenvosem e mienu ne kan. Na ama mpuntu aboyen. Se se DC oba pipiase ahwan na se ne wonko. MP onko hwan na se. Enti se emra anko edwuma pipiase a na ke se pipiase nka Ghana ho ana. Ne amese ene se esese yehunia no koreda na ma pepiase asumdwe ba ho esan se ne no se ne enuanu bi kan no onu bi kokasa yesi hey o we afa onu bi we kokasa yesi o we afa nti esese efe fisa me papa wuye 2013 a wuye ebesi ne kwa o pepiase mpuntu bia ma krono mu esane entawantawa ene ahensem a ewo krono mu ntino e ma mpuntu bia ntimi emma krono mu esesen kasa bre krono apaja ekonanum esesa samre nka krono apaja akwaнаnim ene a woti ye nananam atrenkonwa wonmo pepiase afenso apahima ene adehyamu wo pepiase eye kwa pepiase ewo payment mu na wote wonom Enquires yenyina wesu na yenkenka madwen kyerɛ ni bi emfa ensom awiai na yenko Facebook no so kane na yenhwɛ de afiri honom aba na junior papa de aba na say good afternoon dear in fact mo badwumade ya menhyira mom yada se kabute ayita de aba na so hwɛ live e de free Tripoli DLFM news in fact you do yenko pon hyira mo pa na adwumade a mobo edema na mom so say awre ho pa se nkwanhie kunkum ni pasa wo man yi mu eden de ma wo man na Starboy de aba na so ohwe live edi free hafu mem airport me da se Starboy nya menhyira opi awiai na Agyei Jibo de aba na say God bless you Kwadwo any your team in fact mo boy dwumani ka se bo na so tasty pa so Agyei Jibo ya menhyira opi awiai na Atanga Grace de aba na say omanya hapa na awrehu enipa na ewusa no ohwe live edi free ashaman Nana Akuamoa Boaten de aba de free Ablekuma Central de aba ne de ndada na se Dr. Mamunu Bawumia ene bedi MPP amayoko nanim akwaje tumi de amamo eyemo amasema emfa ye ho dele kayete de aba no say ohwe live edi free nkurakan good afternoon yes ya da sinkurakan fo ye chiachia mom na extra o say Ghana drivers pa extra de na ota de free amanase extra amanase aha o say Ghana drivers o sra mo adaye pa mo chew munya abotrema ya wai Christmas na be bedi bronyam nkwanhia na doso munya abotrema ya pa na sede nipa hye se wu krum ha no ya hwe ne ye be ha adwen to sra mo adabraka munya abotrewa ye ho na mamirika tuo no doso e ka ho na nkwanhia no adoso e wo mayimin ya pa ya da se extra amanase aminhira na kofi sede ya wonim na DJ Afiba the international DJ dibinam na so na baby aba birthday aba na birthday edi akọ Precious Yaira Sechi Precious Yaira Sechi na uko school ewo family preparatory school eno wa pick farm enkrabo parliament hodom na uko school na o papa dada berema kweku Sechi ana se dache Wadam se yankan kyerɛ ose Yakobon won hyira pa na birthday no anya no sonko on pagya mfra do mu kwadomu oma nyansa nim dia ado besua de na daakye ba yo panipa ma man Ghana ya me hyira wo non to opono watamfo anim yedie ene nkwa afia Yakobon emfa mo wabotire so happy birthday eko ediamao Yaira Sechi ebusua nyina na mo se yefa happy birthday enkwama wo me wafa se Precious
yayira sechi nyame nhyira opi no awoda no onye ne sonko wei efiri papa ne den ede berema kweku sechi ena afi so said that na mo se yemfa happy birthday wei emfa ema on prapra chiri kwa na me wa faase a owa sentiment mu babala kranten di binam o say happy birthday go as to you Elizabeth Owusu Ansa dodo afra o say Lizzy na we your final year student ewo Tano Dumase Nursing and Midwifery College eho na usua de abaye nurse ni abeboa na Ghana ye na ye tayare yal so bobo ye pane saa ma ye ho atumi atoyen enti wei efri baramaduro nyina hini ene ofri de banti miame wafase Elizabeth Owusu Ansa dodo afra o said sister Lizzy Auko school ewo Tano Dumase Nursing and Midwifery College awafa ya mishrawo wawoda na onye okese pa oma unyansa nimdi a obetimi enya nipa ho abotre wobebo pane ya okwampa so aboa sa nurse ni manipa a woyade ne ho atonom yakopon to opunum ontopono awatamfo anim na mfa yedie ene nkwanfe enka ho nyame anhira ye nte ase so Elizabeth Owusu Ansa ya mishra woda we no onye ne sonko kra barema dru nyina hini na ose yemfa woda we emfa ma okase ebone ye de asi yes so na Adjoa Sikine banansa na no emusemufuo no eya maize mebele ntwene se mu ed ema yen Mr Frank Jerry dodo abonam na ne se champion tailor ne papa gu oya jankafie hanom nyame ya adoma yakwa yie ewo kede 29th September meme na ebe na awatwenti asamato no pa de ekopie mo Facebook and afins YouTube akasebo no wenya bi ehwe ye DJ Zigby echinchim afide no fruma edesum ye wiei akenkanfo mienu asem bi ekwo wura ekra yefie hanom no ye mienu Edi ameje so ya wofa o si ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe hwan na eba na Adjoa Siuki ole hwan Kwame Afum ana afei sexy journalist papa no Kwame Afum o mrane kakra asan na yenko agona PSA o therefore bu amponsem nana papa no dwumadie no die la wadwumadie no dwumadie ba ko bi wo so a emu ode pa hwan na yesa dwumadie no sexy journalist aba sexy wodin bi ba ko ho ma emu ode pa o aya ho ba embo ne sexy journalist esa na ama ne wo fast ntriman doko se de esi kire ne wafra de agu na adwunum na ni age pa dwumadie ne di be na da so eba na aba etekwa na ateko na dwumadie no aya wo di udin ba na ye den ya kira se se de wo suba te pepe na ye den ya kire mu de a kire wana nya sa pepe ya kira se sa na wi a ye de ewom eye 90% ene ye de anya mu de ni bia momo de ewom ni ye 10% eye dupe na momo wo wahu because e bia ni pan de se de tie bia no obia ni suni na ban no aya difference kakra tumi ye den epam temo de ye 10 ye de ne ye sen 90 enya mu de ni bia ye se kutu se be bam ananya sa pepe na Adjoa Sikine dwumade no otena kwamwam edanda niema se de sabe ofare ni dada no kodo wo poso anameboa eno ano oso wa obaitre into okuro pete na wagoso opefans pa sanam na ma yenso so akire mu hima enfifi mu hima enkeche hima radio mu ya santoa Michael Jackson na Adjoa tena na radio no do nsaka be ya odan ye be chi udedwi ma mra ye den anyway di said ye den ese wana ato na so mpeso be da prison me srew fansa nka ye so so penado nsaka bakwa koda fiase na chena hwe ade a wepen mu nyina mu ani tia ade hye Luck is everywhere for everyone. Happy birthday! Mintinka kekeo, minni mankasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afi mami chew a kwanya obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to ticket ana se ko internet no so na bo theluckiestafrica.com se bia mia community ticket no so na you would lucky number ubetumi so ama system na eyibi ama chere ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi kosi 5000 Ghana cedi ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tia